Bravo kwa ba ya Adom TV Badwam sini ya danita ekotegwu ase ni nkwanshan sama adwoda no pen so wade ahyase de amaye de edu so no ya Adom TV Badwam kase ensam no ne todwa wo mu bi ya wo batie ni ya kire nipa miensa bogatanga abanya resabia honure wo ho boxes ahodo wo makowia ya de honsam no ebebram ene ya make sense de ye kentampo MC nso eye mochre ya de nkramofo firi mu a yedo mbego ne ya pa ho entoma eno ne nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase channel live or Facebook/Adom TV Go TV channel no ya 119 DSTV eye 280 media fia amankwa tamaklo afia ni de mutie se den nsem ne nchiremu ankasa etie Bambofo nhwehwemu adi mu enenam so ama wachire enipa amiensa ya wonjumadi a wadie ene se enuo boxes ahodo ya ewo Bogatanga Regional Hospital warmakwa kowia Adom TV kase etwaso A police phone krata wadi betu dwan wachire mu se Raymond Asoke eye shenkani ewo Bogatanga Regional Hospital na osana aboso meda neto so nan afimpinu ene aduonu miensemu ena police fo ehunu nu a na wo hyehye boxes bia enuro ewo mu efri efie bia won hye no nso egu saloon car bia and registration number AG 1532-21 mu enu enenam so a wonom ekire no abra wonom ehwehwe ehyan ni mu no wonom eje boxes dumienu ya na enuru ahodo ewo mu wonom to aso ekofi honom ekohwehwe honom ehon so wasan hunu boxes no aduonu mienu ya na enuru ahodo egu mu a police fo akire mu a wonom koso aye nhwehwemu enu enenam so a wonom ede kwakire assistant dispensary officer ewo ayaresabia no pharmacy ene Rahim Fasilat ya wono so aya regional storekeeper ewo mantamu aya resabia honom na honom no wonom agitu mu se wonom ena ede sa boxes ema shenkeni no police fo akire mu sesesei sa enipa miensen wonom akwakodi a police fo nsem a wo ye nhyehyɛ no de wonom akwakogina asemdi bia sebe ya wode won ebefa emra kwan so ne nyina mu no wakire mu se ogusuwa eye nhwehwemu se de ebe ya enipa woni wonom edi sa adwuman obetumi akire wonom na wasan so ehunu adekodi a sa nura wo wia efi ayaresabia honom no de koye so empimpi no yenuano mo sabi nkramofo no efri mu a ya na won ene bambofo ntemu no apotri bi Adom efisa nkramofo amamramu no so obi to a amunum ho na no ewo so wo mkope ne korabre ne kobase bi a bibinti ye hia sa bambofo hwehwemu ene nam so ema nipa no fri mu no yade a ya na ne wo amamre no bo abura kakra na so ne nyame Adom ye se yenya amukrabia ya senkamofo fri mu a ye be kora wo mo na fe hwehwemu bia wo sababofo ye no wo motumi ahwehwemu a akoso e wo kentampo a Adom kase etwaso ye dikan pa no mebo ye nuanom a omunya adwen na omuka se ye mfa sa adwuma de emra kentampo a mebo mabasama do mase na fei bi nuanom a omuwa brochire omuye muslims omaka omu ho bom ene kentampo fo omu ha individuals omu contribute to ye amesimisi sa dan we no medo mu nyina se abo mabaso nyankopon Allah oyisire omu pa Sariki fani nama ya wotoso miensa Zongo hene wono na wo hwe akire se panyini a woda Council of Zongo Chiefs ano ode ato Muslim ku ahodo nyina animu se sa na monpa ku yetui wono mo hwe no ntubi we a ya samfa ya ntu mochiri kase no a the general mochiri of Kintampo no na ye mo a se e na ye ni no ni a message say mo Johnny amu abrochi ni mo amu Johnny ya ina mo mo ni ya Kintampo for man Mayanto Adom TV Badwam kase no so ne afan konsan foforo mo mensin krache pani wo nkwanta south eyo timantamu so de kokobo mu odin enema yema ene wo mo behye won BC so hwe no ase no wosre wo mo apobia nkadem na de wo masua de ya kire won eno na wo mo emfa ni dwuma e wo examination hall woni Adom kase edin komoi na se dun so hwe mbra e de apo e de ahye wo mutin se menya bia bia medi bibi behye medeben ikotokumu anampo me pant mu ase me kwa kwatra matumi awia hwe na matumi ahwe anya de abe e wo se yetumi esiesie mo na eja wo kwan e wo sika fom aduane afom ko betron so hwe na o sori na wanya aduane papa bia ndi a
enya bia wadwene betumi aye adwuma se de wo se ye ti mesra awofo no mmofra no ba ye hwehwe amadidie mu na afi yenye baby pabi emmom omo betra omo betumi enkosora nsu ade Enwachi gifting penny asanya akwa ya wono Nkwanta South MPP amanyoko no ma Adom frefo enso ka de to aso se Eniema na ye di mo ndi se ma setni sa niema nketenketeni akade nketenkete na mo de betwe no e betumi aboa awofo na ye di ama mofa no na edi omo no motimi atwonso hwene nti ye botare nyina no se ye betwe ma seti ne ye di aboa the krakra no Nkwanta South Municipal Education Director enso chere ne so woni maya wonsa akan ho no chere se benam sunte no adesiafo e wo honom no adwendwen so ebete this year ye yusu nkwala no mock no na ye di spam mom nti spam na ye no omu performance based on no ye remedial activities ma nkwala na omu hu modern no nti extra classes ma omo so yetimi ye pay for to me organizing mocks ye de be hwe omo ahoden nti ye de niam ahihye Badwam South Education Directorate so de samu tudwa wo kire say Kingsley Maths and Science quiz no a wo mo ye no afi bia mu e wo mansin mu no nyame ani mu ni enya nsunsaso pa e wo mofra na desua so pa director hwe nwumesua so wo mansin mu comfort for apia ene de nsemi tudwa wo kire mu say efi bra wo mo chaase no wo mo koye nsohwe bia na uhun sunsun ye wo mu Adom kase etoso it's last year Science and Maths quiz contestants now were year quiz no ebitimi nya aggregate 6 indication say quiz no I impact one performance in the BEC. Now this 2022 results ayenya afi so percentage pass no 67.17 indicative of improvement. So we share 2021 results are by na 80 improve performance. E won say primary school no exams external exams be any was here for to the basic 6 but improvement no make me I can say improve. Jumedie no ase no Bonsu MA Basic School ana womo edi nkunim e wa kansi a womo edi hye so no registrar a ono ene wo Ghana Scholarship Secretariat a ono ene sign eye founder Emma Kingsley Maths and Science quiz e course no Dr. Kingsley Ajimai enso edi tudwa se quiz ya womo eye masuku nkwada no eye ade a abo mo ye pa enti esanse ye hu se problem ho no we womo ye Maths and Science nyina from quarter finals nyina Omoko secondary school no mko to so science omoma kwan bia ye Kingsley vacation classes here then just to beef it up and give them more learning time because of background no and this will be occur yan fan say John Tay JSS and say Achimota JSS enti we ade aye ya boa tie no mu wi aye wi ye no mo to aso a kosita mo bedu tertiary ye da ye so ne say in the next 5 years no ye kan dim difo a akwadre e wo Maths and Science e wo Ghana hanoma e se free free mensim hano na menim se kakra me sponsors wo hoyi ene mo so mo hoyi de ye beduro Headmistress ya wono da wanchi basic praise be basic and what Santia Chim South and so the other set to aban ankronkra ne wona wonsem wo bie se womra meboa wo mo sebe ya Eniema pa bepe ebe fan ntoma pa fra niema edisua ade no ne ade nkonwa niema bebre to sini wo ho nti wo meboa won sebe ya womasua ebe ma ne muso se me hwe me school wa wen chip praise family sabi enni ba bia nkora no so obi yam kana obekọ akoye no hu yie ko enni bi sorry abon hu modern se wo ha se eye bi but ewie nti aye a how kese a abribia dem kran be school ma omusa akofie ye popon no eso etikeji block na any main block ni mu ye pesa ka ye base extend electricity akọ keji block e besre se foundation for bati an kana don for badum ye na mo kwaye ti med electricity akọ keji block
Nana Berima Edufu a wudin kan eye achempem hene ewo obuokwa na wofiri asante achemu wanchi wode adesrede to Ghana Education Service ene aban animu say schools ahodo a ewo nkronkuma mu no wonti nani enhwe wo no ya na ya bebre se okonkura se baby aye mu bifi baaye ene baby emu bisua de na hwe ya setre mu ade suam ne ye niema ade sua de na compare de wo ne enkran ne nkura kese mu yom bisua de ne niema condition mu na ebrese se ko ye exam so ade nyina kwatro papra ya na out enti we mejina we so nam de ade se ne kese ato Ghana Education Service any abani see yesrom gabono esudi si sebe na betimi average governor akra ya omutwo mani ehwe enkurasi school no so mo ye de so omon emfa bi kan ho Nkwada ya nipadua no akwa bi etosini ewombo yefra wo mo special needs anase disabled for yi bi wo hono manyame anim ni kwan ya yefa so ene wo mo edi ayonkofa no ya na ehadwene atwetwe ene yetete ye ho egu won so no eyade bi se eha won madwene yi papa ne santi Sparkless Foundation for wo mo ayese wo mo so moa ene Ghana fo nyina amoa no awofo ne abatan bi a wo mo mofra bi etesa no obetimi aso won wasene mu sebe ya san kwada no de nyame de adua wo mu so betimi apie Adom kase etoso. There are lots of ways of supporting children who have special needs. There are lots of ways of supporting adults who have special needs, which will make it possible for them to have a certain quality of life, which then allows you also to have a certain quality of life. So do reach out for help, do reach out for guidance on how to go about this. There are so many organizations that can help with this. There are parents who have gone through the process that can help with this and who are open and happy to talk about what they're experiencing. Our organization, Sparkless Foundation, for example, is a charity that supports families. So do reach out, just Google us, reach out and speak to us, because we will be able to help you by providing guidance, providing training, providing insight, sharing resources. Dr. Samuel Jari, a medical superintendent at Wakuse Government Hospital. On also the two just say awofo a wo enkwada wo autism spectrum no so no omwani bre na se wo pe ayareshe papa ema wo no mo a eboa enkwada ne pa. Fa kwala ne bra ayaresabia. Fa ne bra na yen hwe no. Sometimes what they need by because okay, yeah, ma America cra na yen hwe ebeba, kasa ne beba, nantie ne beba. Aha. Into ba ye no be starti. Nisa, okay. Say ba your other examinations send a makano issue much say ye na ye she ye na son ye ne teacher manase ye ne ni ye hifa a day into ne ba nisa ye be boane a hwehwemu. Penny ya one on the second female central prisons ano ASP Victoria Chama. Ono so de na district to Ghana fo nyina nim say yemra secondary central female prisons ho ne yemeboa wo mo office ne yemabi tosini wo ho a emwa ema de pese ye wo mo ho no ekoso oni Adom TV kase edi nkomoyi. In fact ekra na ye won somebody buy because ye brepa e dey bia if you do one cedi 80%. 80% enya yi de maye nti mo de buy na boama enya yo no be bread feed on party say boama mo ye ma usumi bi on be use the teaching to the same thing. In fact I really appreciate it so much. And then eduane ehia eburo nkatse ene niema bebre ba rere ade enwo ade enwom teme de abren eduane asem challenge my pa because eduane no enso mo bre say ya bill say ya de enwom ta ade mo teme de abren paboa. Openi bako di foundation enim Priscilla Lamte ene Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no wodi tudwa edi enti a womo etu sa na mo no. Okay, since I was hanging there, yaba secondary female prison. Na aya na menstrual hygiene no oyado hia yin bebre. Na yehunde kofu bebre na wodi ko schools na ze. Na so prison no aya na attention na yede mo no. Iya na osua. Iya na osua kakra. Onu nti na nde ya baha dai won so ye beche won odo kakra ye beche won aze na fe ya cheche won mesma
say besi abana sempo maame na o prison ha wa so probetum na akra ho Paento Adom TV Badwam kase no so na wo frɛ Ghana Highway Authority mpanimfo so ne manimi ye no wo momra na Akokere Junction e wa Danse North Mensimo Asantemantemu no wo momeye speed ram wo kwan no soma won principal wo Akokere College of Education ye Dr. Emmanuel Nyameche wono na dia de sire tudwa wo se wo hwɛ se de cars ebo nipa mu asukufo no ne ade na ano eden tinka wo mo emeye speed ram wo sebe ya kwanhia dodo ebebrase ewo ho those times na a hard repair year students in teaching practice you kind of say supported teaching na omo ya a hard repair you muntimi command let's say abaye kwan na maye ya da abaye sipa ye now how ka cry wo ho no say e ho akwaye major junction into an institution college no so your students no mo do sipa ye na cars no fikuma say ba speed omudi betwam no e ha adwen pa yie na no benadampo cabo bia oye nyamedia akoso sai bi so e prepare mo na ye mpese ebeba se your students ni bi ana say your staff ni bi efikuma say ba ana so okoba bi a obenya kwanhia bi ewo honom ti stress Ministry of Roads and Highways omehwe maye officials from ministry ni behwe contractors no so e behwe omo gitu mu se kwan ne de ehia se omo ye hu bibi Asofo ya wo lands and natural resources so ya Samuel Abujinapo o say MPP aban aban ene party a womo enim Ghana sufre na womo fa akoni asahodo so edi en free ya hokyere mu ne nsam no to so eni. There is no formidable, progressive, forward-looking, competent, workable proposition in the Ghanaian political market than the New Patriotic Party. Can debate anybody anywhere in Ghana that this MPP, given the opportunity, if the Ghanaian people exercise patience with us and give us the opportunity, it is only this political machine and vehicle, the MPP, that can transform this country. Director General Edema National Lotteries Authority ene kane national organizer Edema MPP amanyoko no Sami Awuku enso edeto amanyoko no manfo enim se womo hwe se womo de niema begu akwam no mo de akire o manfo eniema papa MPP amanyoko no aye. If you take sports and youth development, if you take health, if you take agriculture, the NPP's biggest problem is not that we haven't achieved being in government, but it's our ability to communicate what we have been able to also achieve in government. Because man to man, item by item, pillar by pillar, segment by segment, sector by sector, we have performed creditably well. In 2024, we have to work ×2 to win 2024. So na KEEA MPP election and electorate no what you are to one morning supporters need to pass amanyo semu ateni de ye abaton pesua no so no wonu nyi won ho emfiri mo sabre ya enipa ni bi eni da kwan se wo bepemra hye bedwa akonya no e wo hode ama party no wo mo hwe obi aba na aseme ho nte de de nkabo mu eni bi akoye beba ho nsem no wo munye ne mum enya de de nchichemu ne atenie eni na mu Adom TV etwaso. Yes, sir. MPP aina ye busuapo. America say impo anana ye expecting ibasa na wa for forms. MPP wo kei aina ye busuapo. Sir, it's the nature. Yes, sir. Do we men share war opponent agroba because he we are me na hypocrite nearby fan as parliamentary candidate. Na Uraj Manara Debia or preach there as Mudre Yadaboko them parliamentary elections among Queen there Yansaka. And Wachi, Ebenezer Juman, and so card to us to say.
MPP amanyoko no eya amanyoko ba ko ma no dwudwom na okura tumi nanso commander edina igwafo abrem wo mpɛso aso no asede mpanyifo agya wo mu nyanka esanse mahwebedwani owo honom no ade bia ne sabeka no one won meka na amanyoko no ho pɛ na wo mu eche nti bɛyɛ eduonu na na mehyɛ mu nkra dɛ sɛ wobu nomination a dem time me fa nomination ma submit osan the party no ye dzenyi match for 25 years now na MP come at the check listen MP come no what the check nti this is the time over the MP no yeje ye di fi NDC for one say mami ye nyinara no menyu abir ne menyu abir no ombiri wo menyu anuma wa yimre contest obiru mo yewura atamas no do for 12 years no I want to set a record in KE here there over the 2 no men people wo hu he na when waje